Hakamat kular election ke United Democratic Party UDP. Kabala pelat yang kesantrik urempang hajar arpusan. Lakan tu bagi jengkular benang penklan show yang ke 6th schedule keriti sensyari. Bad ban pentreka mega bahak tungkam balai nak sispa iki brio ke beranjing duna ki dukot men. Lada kesajiat penuan haka bor haka election syaki Autonomous District Council karilum kasi bad jantia. Kini di kimat kular election na pedang ki arpo teli kimat ke bala plat pat ba da ke UDP ha ke jingalang ke belalong ha ke jingadan lang menteri sarkar uba polling do Chief Executive Member Barim ka ki HADC uba Titas Starwell Khan u General Secretary ka UDP u Dr. Jamino Mauto ki MLA bat MDC nalor kinong trekam keseng. La ban kedau hang ne bagi UDP kalau penyang live kendai ngot ki kertong hagan ki election berkentup ya ar pulai ngot ki kertong ke mana kon syaka KHADC bat kan rungot syaka GHADC. Habakran ni kelat patai kubor uba Titas Starwell Khan ula kedau ya kejing dan kam ban pen kubor ya ki Autonomous District Council kam tam kejing nong try ke kendau ke siap bat kawai pat ke day ka para ke balai jong ke 6th schedule. Uba Titas Starwell Khan ulong baka manifesto ke banjur bha halor kejing longkong san ke sensyar kadar ke bakut. Lalu kejing kentiu ginong sumar dawai kenbat kejing yadai ki klau bat kilau kentang bat ban pentreka mega Solid Waste Management Act kumba kalong. Agaba hangkani ka manifesto ka jungi nani ka mat rekam nani ka juban rekam jo ka parti ila kedau ye ki katu kat ni teli ki mat ki bedei bat ka jingpen kubor ya ki district council ka bedei bat upur usam jong ka jalan ka jing kentiu ki riulum trairi ka jing persya alo ka jing thombor kejing temu bat tombor ya kiriti kidustur ka sensyar kadar ka bakut ka kwet ka kia kat kum kejing sumar trairi kejing kentiu ye kien haga jala ka hok alo ka khandau ka siap bat ki marpo khandau kejing ada ye ka mariang bat ka kuit ke suba kejing pelong aino ye baro kiriti kidustur ki ima ilaka ki paper kajing te lakam ya kajing wan rum kertap jom kibar jelah ka khai ka pateng bat ki yo ki hat kajing penklan ya ki yin kasari kajing penklan ya ka pladan ka jom ka council kajing pentrei bahaya ka ans na yin lagi ka building bylaws alor kajing penne ban kentiu ki riti dustur ka arts and culture ka kamri do ha kajing le persya ki kam sniu kajing pun buram iki priu ki peduna ki department kajing penbaha ban penklanya ke komplekam hapo ka district council kini kilong kimat kiba dilabo agani ka mat rekam dong ke parti tekan dia ngasukwa ban mai phang ba wat ladang don syuk ini kimat kiba dilabo agani ka mat rekam dengan sukwa ban highlight sipi ba kai ka ba ka parti UDP hakapor ka ba kayalam ya ka executive komisi apo district council kala deble ban penne pensa ya ka rukom bat khendau bat siap nilawan ra ya ka land act regulation and administration of land act 2021 kani hi kala pen scam ya ka rukom bat khendau bat siap kajungi pun kasikara abede bat upur usam nakaliang jong ka parti ke isi itu kepor ila form ya ka komiti ka bakarpang ka boundary committee bat nila ay ka full report sa government ha ka bedei bat ki jaka ki puta ki kot kisla ki bedei bat ki khaput ki jungi khamtam ha gitu ki jaka ki badan ke jingi kaja bat ka asam ya kani nang yai budien khamtam ha ni ka first tu jong ke jingi penbet put apre ka sarkar asam ba melia nakaliang ka jungi hingi yang baik hakata ka urem ba uput usam jungi hima ude uput usam jong ka jala kata ka kastan ka ba nakaliang ka parti ngirasim nado ka sedap susu aga bedai bat kumno ban penklan ya ka rukom sumar trairi lani ka sumar ai dawai kasi nakaliang ka council nado islam ki bala alim ladep sna lupa ka aj ladep don lupa kata ka traditional medicine commission kidon ki parti ki bangai ki manifesto ki badang keren ya gani bagi dang mudur ya gani bagi dang temu ya gani ban pelong anya na ya ki tong sumar kasi kat bangi naga parti
UDP bat naki MDC ki jungi aga por jong iba lening iba ilok kum TCM hal tu por nila dep form nila dep sna ya kan ka commission halor ka bayadai bat ka jing sumar terai ya kan nginang penklaim bat aga por ka isi jong ka UDP nila ai sendon daki sernot lani ki certificate ya kinong ai sumar kan bat ya kan nginang pen scam su nginang kentil su habiyadai bat ka jing kentil ya ka jing sumar jong ki khasi habiyadai bat kiyo kihat nakaliang ka isi haka por bangi alam ya kayo isi hapo UDP na ka UDP ngila dep sna kayo kawai kayo ngila sna hapo riangdo hapo mausenram ngila sna kawai kayo hapo amtai hapo nong scan konsulsi ngila sna kayo hapo riboy ngila penklan ya kayo hapo berni bat kumta terter ngila sedang ya kayo bat kayo kumporo bat kayo do Wadi kayo do gila sanction kapisa ka babun na kaliang ka council kuno ban penklan ban penhabriu ya kayo do kabalong ka way na kiyo kabahe apo kari kasi ka tabis kadi penklan ka dungi ya ke kiyo kihat kibadon apo rikasi kabedai pat kuno ban penklan su ya kiriti dostor kabedai pak sensya kadar haka isi kabala ladap gila penklan ya ki ilaka ki jungi ki leadership ki jungi daka bagi wara iki an bagi perseluruh iki hima bagi don lagi iki an bakawai ka bagi wanra ka por bagi dalam isi kalong ba ilala ban pelong yaki sim ki bapura haki hima hidup ki bakawai na kita kalong baka hima meliam ka badon daki acting sim la bulan senam nrei haga ni ka kenti haga isi joga UDP ilala ban wanra sim bapura ban pelong ya ka election ban jet sim bapura joga hima meliam kata ke kapa nidon ya kasing amnur bakunjuru hakabede batka kentiu ya kayo kapat sa council nakaliang ka isi yang tigipon nga snai council asset di balong kung tourist spot kentiu wat ya ka tourism hakabede batka traditional tourism ilanang pengklan kuncu ya katay ka heritage bilit kabadon hangtay po mangklang lalaru hakani ka tem kabladep ka sing trelang timoro ki MDC lalaru ban pelong wat ka monolet festival kumno ban penek pensa ya giriti gudustur ki jungi ya karukom riam terai ka jungi karukom bam terai ka jungi ikini ki ai barokai ngila sedam bat nginang follow up nginang penklan susu nginang penwandur susu hakislam di Banwan